sana nkethi chero kiri gichomba good morning ko watu gene kiretheto chia Meru TV rukiri ntuku ya Alhamisi atariki 6 cha mweri wa 10 mwaka yu turi yangirire 25 ni wambeta muthoni wa kiramana anjokerete uringi kunenkeria chwite tauri kana ichunkwa tuthiatereke mitandao yetu yokinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinya tuthiatira kulukira pang na Signet Meru TV kenda kugwata ndeto kathumba ira chukarika Meru ome ya Meru na kinya thiguru na yetu yonthe ya Kenya tukiambire na ripoti ekeba naranende ntubaile abatete uturobo naranterechie mbena bangi batano batiwi abaitutira uturobo nyuma yabo kunywa nchobire kurikana anika iraikiri sumu ndubu kinyithe tukirore anechibu awijike wanteri wijikene ya Leonard Ruito akiuria nende arakariba rutero betukithira bagechumire na kumeneria kari mno bakiwa ko yuke kwa ngungumo igukutumite mantu ya jethira ya ikarekano ntunchobi eni ndege ni watho na itibati kumba kwithira ikendo riboti mwandiki yetu wa Ndeto Mukiri onkunja Nikeba kioyorete ntorene yangitana mwathi wa ndege North ni nyuma ya ntobele utotorobo na bangi batano utuwa betutira otoro sibitarene ni nyuma ya kunyonsa bindeni watho ire kwirikana ati niketa bui onto boko yerikinyane county commissioner wa Meru. Na leo tumesimama hapa kwa sababu iko watu wawili ambao tayari nimepata taarifa ya kwamba wamekufa kwa kubugia pombe ambayo hatuelewi ni pombe aina gani, lakini ni pombe haramu zile tunapaswa kupigana nazo. Wengine watano wako hospitali. Nikitoka hapa nitakwenda kuwaona, nasikia katika hali mbaya. Nikaambiwa there's a group of people who have been brought here having taken some local concoctions. Yeah. So one of them was very ill, a man. Actually came very poor. And he was attended to our facility here. But unfortunately, we lost him. So we have taken his body to Nyambene Sub-County Hospital. Etora rere toto inosuni muno kana gerero kenene muno no ntoba kwethira totete anto beto ba kinyanto bele na bange batano ba mami sibitale barali maututi baregete konywa nsobia muthemba musengere na kanga biekeri thumu yeto anto bangitane ne ndingo toringetwe ndokerero kere ko watabare anto beto ni batete moyo okelokera nchobi eyendage ne watho ere toto twena nyumba 10 lakini nyumba 10 etekora gweri tangoe kumonene bobwe mbere nara bare wata nchobi yeteka rokerwa ba wata nchobi yeteka rokerwa niko ketomete wona nchobi mwange gendele aro tero jukuru mwari nongetie jukuru ne wanto baragwereire anabeto batere jukuru lakini security etetwolela tia ende ori wa kariba itura rere yangitana bakiona ni polotela kiara kiri chief amwen na monini wa chief yuate kwanto bailete ngoene sio tubatete ko lianchobi batete ko lianto mosari itne ko yaro kerero ntoro anto bae tubakwete muno kwanga anto korwa wakanga our assistant chief na isie na ngoekene ko yogembezera there nene na yakathilonga twazi kitotu onde ngita nena nyumba mwa nyumba 21 itazienda sosanga na bangi. Sitakuja kufanya kazi ya assistant chief. Mimi siwezi kufanya kazi ya chief. Mimi siwezi kufanya kazi ya DO ama SEC. Mimi siwezi kufanya kazi ya OCS. Siwezi kufanya kazi ya officer commanding police post. Commander ya police, angalia moja kwa moja the police establishment ambayo iko within itoke hapa. Mutafute askari mpatie watu ambao wanaweza kusaidia nani? Kusaidia wananchi. Na wale ambao tunasikia na wanataja sijui machifu, sijui watu gani ambao wanahusika na hivi vitu wanaokota pesa. Mimi nawahakikishia kwamba wao sasa tutawapa kibali cha kuja wakote hizo pesa, lakini bila nguo ya serikali. Alafu tutafute watu ambao wanaweza kufanyia wananchi. Noriu county commissioner wa Meru na rombete akari kuringa ripoti kaita karanso biye yoyora maturene. Lazima tutapambana nayo ikwishe. Panga timu ya crack kama inatoka wapi hii kazi malizwe. Na wale ambao hawajafanya kazi yao tutapambana nao. Lakini sisi wananchi pia, kwa sababu hakuwezi kuwa na pombe kama wananchi nao hawashiriki.
Sisi wananchi pia tuko na jukumu ya kujitunza na kuchunga afya yetu na maisha yetu. Mahali iko pombe na shida, wasiliana na sisi kama chifu ama naibu chifu ama nani anachukua mlungula na kuruhusu watu kugema pombe ambazo baadaye zinaangamiza watu. Muweze kutupa taarifa hata tukiwa kule juu ili tuweze kuwasaidia. Keripotera Meru TV kuma Ntorene ya Ngitana mwathi wa Ndegimbe North Mbita Mukiri Okonja. Iboya muno mwandiki wa Ndeto Mukiri Onkonja no ntubo twambire Ndeto cia Meru TV rokere na njira ikinyanilite. Patrick Athuri Mantururu na nere MCA wandi ya Ntima West Nende na chumirite na kumba kwithira kithumbia Kathuri Murungu na seneta wa kaunti ya Meru na kumuriombe kwithira giti ya atongeria bangi ba Meru na nkuruki wamba kwithira kebela gitene ke seneta kenda nende ya Meru wamba kwithira bakithurira mutura bakwenda gatika DMK kyogora na kinya mwenda ithile barane baba kuromba giti ke seneta kaunti ya Meru. Ripoti ya mwandiki wa Ndeto Jeff Wagituma. Nayo miario ya Kathuri Murungi nitite na mbere kureta murutira jwa siasa na atongeria kumumenderia bunene aria muthenya jwa narua MC Patrick Mutumantururu MC wa Ntima West umirite na kumuthumbia bunene na kuria seneta uju kwa atongeria ba Meru gitio na nyanethera akimenya tiwe Murungu wa Meru. Mheshimiwa Kathuri Murungi ugotekwe mwathani kana mwananchi uroka mwana karomba gitiko kana giko ni makosa mono kuigwa migambo imwe kiuma kanyuna gaku kira mheshimiwa ithire mheshimiwa DMK baraba bachitanite kuromba giti kia seneta ubere ibakiririe kagita gagakinya ugo ibera bakiririe ugo no thirunkite Meru no yete Meru okay atha tournament ukuthithia anga uithithia atia nito maiku isiasa nori nande na utibati kurigiria muntu uri kwane uri kuromba giti ego ikyo gya seneta ina kyo monga 2027 bakwenda abeterekyo bego ikya gavana bakwenda abeterekyo muntu ena uru na right chage katiba ende gorweje nanditso mheshimiwa Kathuri tia godho iko determine no gachie di alpha na omega kenda uthugani ukabangira Meru kana ukabangira antu baba kwenda kurungama betani na uri ukwenda uko na desires chiaku mtongero nge na desires chiawe kiatu iteke mwananchi twinde mwananchi no kamwa 2027 ni ara kinyankuruki mutongeria uju oritie Kathuri Murungi guchwa network yawe guntu kungi na kwebera gitine gya seneta nikenda nthuki mbithi kethire gitu kia utongeria kirigiti kiu seneta Kathuri ADMK kanya amweshimwe ithire kanya na plus nyano batio bataka baba vijana na niana baku wainye in fact ko bati kwethora oichwaga na hange ugeta kendo batigira njira ekumba kuromba ite no ndito utongeria bantu babethi tha ichitero uju ande ugo gusavu kipindi gya ku senate ande wa ndio gachwe formula ingi tikira ithire na DMK na barete energy antu babethi ndene gitikira manya gitikira senate nyote bati gukara ku meita jaire na ugo no ugatega no bati gweta guchwa network yaku na ange so mheshimiwa Kathuri ukaigwa threatened siasa itirambiria DMK ni ithire bako warm up ntukwera bakambiria ukaigwa mwanya na itogua murutira jo ambitie kuigwa ikyo kwenda kuba determinera igitaria bakeja kuromba kura nande mheshimiwa Kathuri tu we pia tuliza boli kinya ugwe choka senate nere kinya bathumbite mutongeria uju na kugaga kwija kugwata kabuti ka Mutumanto ithinkia nikenda kethira giukira gisiasa nyuma yawe kumenwa ni Amiru na itukona nande no ranjire guthironkania governor wetu Reverend Isaac Mutumanto ithinkia tutikwenda kuga guteka advantage ende kwe oguthironka itukwene batu tuyikire mutuma kinyarira utumuntu omwene twamugike inya deputy governor tututura kurunga manwe ande tha ijo anje kuthironka thionkania no iro oigwo gitainya no ntuija agwe kwina gwaku kurari gukwinama nande gwa no kwenda tha igwitania na mutuma itetie no kwenda kuthanya ngo kionekana so mheshimiwa Kathuri ugo kwenda kuonekana tigire ithire tigire DMK nyabongo bonekane no at the end of the day bwinde bukai submit ke mwananchi nande ugo wanje kuthimira bangi batigire mwathani no kabathimira na mwananchi no kabathimira. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma Antony Angabana wa kaunti ya Meru Mutumanto ithingia nende yatongeria
akana county officials ba county ya Meru batongeretwe ni Joy Karwitha uranene ni CEC wa miunda na kinya urban development kwina CEC wa trained and cooperative dikene ya Reverend Karo Kabeni na atongere bangi baba ingine ni barachumetie goro na kumba kwithira bakibwithe muchamanio yuari tinguge ba county na ranterechia Aburi East bakiari nende ibaronenete kwanira kuono ntubotongere bwangavana ende kwina mantu kathomba era barombere kwithira bakiariria burio understaffing na gichomba na nkurukinende arabarachokeire ngavana wa county ya Meru nkatho nontu abawete na mbere na utongere county ya Meru bwena kinyabo kumba kwithira ai mutongeria umwe ya akiboyani ya mendikithia ya mwe ya barombere kwithira bakiariri na iromba barombere kwithira bakiromba ngavana wa Meru mutumantu ethinge riboti ya mwandiki tu wathetwo mwende Olaibuni. Nayo mucemanio yo kwariria ritingwe katatene ka thirikari ya kaunti ya Meru na ritingwe bayo neyo thithikite wandini akirua na ribore arayo gukinyine CEC wa miondano wa bangi Joy Karwitha bawatanirite na CEC wa wendia no guria mono utalii Karo Kaberia bakionania kwariria mathina kathomba yara yarumirite aritingwe amwe na mitaratara kathomba ya thirikari ya kaunti ya Meru tiela ritingwe bayo bate kwinyelwa atwejete aja na arua akenda tukomba kuthikira na tuthikira ritingugi tuthikira mantu jamega jara bakona kiri thirikari na kinya challenges iria bagukurukira kiri cio kiri uritingugi bwao umwe buria bunene twa noti ndene sub county yetu ni ati kuri na understaffing staff ibakai mono trained twina officer umwe cooperative twina officer umwe agriculture officers ibaire na kinya hadimu baisi ndihi batingani na kinya nkuruki kinya ba health batingani na mono gintu gikinene kingi kira twa noti ni ati ndene ya sub county ya Aburi East guti ofisi ya sub county kwau mantu jajo ndejo tukwijite kuthikira department yetu ya lands na tayo department ile in charge of urban development tukuthiria plan ekirua kirua kiberetia na upgrade kirua kuma market kweta town hii project imwe yetu mbere financial year na of course kirua kia town ikaleta benefits nyingi within the infrastructure projects cha World Bank tukona growth economic growth investors bakejaja terere kwithira ritibangu gibagwatanirite na governor wao ikwithirwa service delivery irithirwa top notch guti unokuigwa janaru tukwirwa antu ba agriculture ibaire lakini utino beto barega gwita ko ikuonania the unit ire Meru thai ne gutuma nyari tibangu gibethirwa banganirite na nara bagatumwa beta despite the challenges na bwari tingwe baba kionania kwanirwa kuo this is the way to go. This is king government ingi twathiria ntona tutrimanite uni no tukuria government utona tweti tutrimana so that we can know who works for the government. Most of the time twakara watuika muntu erita ngui kibwawe utumba kumeano admin yoku utumba kumenya muntu agriculture no riku whether orero thi utimenya kinya kana getha kana malnutrition na umbo gatuma. So this is a good way king governor, congrats na mbuge we keep this na mbuge message nginyira gavana that ohuwa tu wadirite rutererwa bore na kinya bati tukamugwatira. Thank you so much. Tikwena aba kanda igwa ndina kugwerwa mono ndongamirite ndi teacher Linda Aburi East inkuigwa ngwirite sana ni ntu bwa gavana wetu ariare aigwe kitemi kumaria twandikirwe 2014 tore East ndi teachers utegitarangana tungana gwitwa jana tomba gwita tomba kugora thirikari tete na mbere gwita ngugi lakini nabo tugwita na twatumira mawaziri jaire para twatinda nabo twabera thina cietu na batuthikira nikenda bakomba gwike mbere batio ntukwije ya narua turi na kugwirwa gukunene no ntubwa ngabana wetu uria ututongeretie bwega narua tukuona gikaro tutarara tukionete twerwa twauga thina cietu twathikirwa twakara bwega na turi arimu baicindi ona aria kinya twigwitira ututikumia batwi ngabana mutuma na tuthithitie mantu jamega no ntu turi na kugwirwa utikungia kuu oko CEC bane baureti aritingwe baweta na mbere kuwata mbaru thirikari ya gavana mutuma ntwethingia bakiwa ne yonka njira yotiela thirikari ne kuritira ntungwe bura kwagirite amono otiela kinya bone bakugunika ngoromba antu ba Aburi twenderee kuwatira gavana wetu mutuma ou atugwatirite
nontu uria buigua narua arimũ betu ibagwiritwe sana ngugi iria gavana abaitirite na nenderete obaitira na cibitari ja ndawa igoronere niraerwo egoro na ingi ichitite next week kou ankuromba antu benderea tu support ou gavana aku ba support na tukona itwe twenderete bwega nontu antu ibagwiritwe ariti ngugi baba barenda kwira gavana ati ibakumu support ibakumwigika na kinya nkuruki ibakumurombera na barenda kumwira ati bo bariuga gavana mutume itamwing'ana gavana mutumata gavana mutuma itamwing'ana. Kiripotera There FM kuma Bore Mbeta wa Mwende wala Iboni. Tugerekana na riboti eu tugete na mbere mwerekeria munene wa cukuru ya Highland Group of Schools wijikene ya Isaya Mbabu na chiumirite na komba kwithira kiromba thirikari ithira etamburuke njera kiri kwayana mbecha cha capitation kiri cukuru chia antu kiumbe kana private no tukinya aciari barabomba kwithira bakireta na bo cukuru ikaita kama batumba kwithira bakichumba na remo batumba kwithira bakiumba kuria mbecha chia cukuru buria chibaterie nkurukinende na bugete kithomo ni kibati kumba kwithira kikigwatilo na muno kithomo kia CBE ekibati kumba kwithira kigiukiro na njere nene no tukiene kyo gutumari toka na muthomi omba kwithira kiona kanya ga kumenya nimbi byongwa birinde newe riboti ya mwandiki tugwanthe to mutugi wa Kiambi. Isaya Mbabu mwerekere wa shukuru ya Highlands Group of Schools na urani mukarigite wa ngwataniro ya mashukuru janto biombe ja kaunti ya Meru na thithanite thirikari kuona shukuru cia nto biombe ni kwa mukarotethi bwa kigena kia mbeca cia kithomo kuma kiri thirikari nene oja uria bagutethera shukuru cia mwingi kuri na gintu gitawa capitation na mbeca iria thirikari yaja na kiri o muritwa mbeca ici cia capitation ciithiritwe cikieja no kiri arito baria bari ndene ya public schools cionka kana Kimeru cukuru yetu ithaacia kibaki na ndi ina tukua competition yizi ikeja kuja kiri cukuru cionthe kiri arito bonthe ba cukuru itikombakania na bari kana bari public kana bari private ira tukuga yondo cukuru cietu cia Kenya cionthe Kenya yongwa tuliuga is an education destination kiri arito bonthe ba East Africa. Kwa mbeca ushikaja kwa jana shukuru cionthe na tukaja kwa tuna efficient application of those resources katukaendelea na mbere kuthia shukuru ciatu cithwe ciri njaga nkuruki kithomo getu kwa kirige kiaga nkuruki na mushari oria ethwe na good value for their money ciondo tukuga mushari wonde is a taxpayer ethwe ro public kana ethwe ro private ni untu bugwetwe mbaru ne bamwe baciari bari na kire shukuru cia nto biombe bagitaria murigo ba ukamata kire kurira na bao BC bakiromba thirikari gutonyera kubauthiria murigo juju kwithira kinyabone bakorea goti ja bangi. Mzigo kwetu hiyo inakuwa mzito. Kwa sababu gani? Tunaona kwa public school wenyewe ni kama serikali wanawaangalia sana, na sisi wenye tuko kwa private school tunaomba hata serikali waweze kutusaidia katika hiyo capitation. Tuenda going forward kuma kunenganira capitation kuli public schools tunkiromba tuli as the taxpayers and maombe gutunenkera capitation ichokwe bado kuli private schools nonto anatu ya part of the taxpayers na niturutaga tax na sukuru leo tuthiete January grade 10 igitonya tungienda sukuru tiegwe ile fully equipped tiongelelwe the resources these one egwele kule public schools na private schools. Iromba ringi ni kuona thirikari ne gutethera shukuru cia nto biombe na ataalamu ba kumenyera na kuritana na bakagita bari laboratory kiri mathomo ja monaniria. Private schools cionthe across the country turienda well trained lab technicians bara bakomba ku handle the primary science kana science nene ya junior secondary schools obarato tinabo nejonto security kana safety yana betu safety ya arimu betu bara bakuitana ndene ya section hizi ite guaranteed totena lab technicians kwa iromba retu kaendelea kuromba thirikari iomba guturikana na nikena na betu bathoma seamlessly totena any challenges na any dangers in those laboratories. Bakwaragia kagita kama mreja ukungwirana 70 na bana barabarekite kumaruga kirasi kia na banyina kimoni kindergarten
John aciarirwo bakirombo kumenyerana bao kagita gaka ka rutha ruraja na kubaritana maitugo imiega. Congratulations on this great achievement. As we leave KG3 to grade 1, we carry with us courage, kindness, and hope. The journey has just begun, and the best is yet to come. Thank you, and God bless you. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibeya muno mwandikite wantheto Mutugi wa Kiambi. Riboti ya Mutugi wa Kiambi yatukinya thaa 1 na dakika 20 cherukiriro ntuku ya Alhamisi tariki 6 achia mweri ya 10 ayuma mwaka eno yo turi wa 2025 nkolokia atwikira gatanta akirinteto cha Meru TV irukire kene gichunji kia tuke mbere atomba kwithira tukirikania kyo geta korero tukachokera kire gichunji kia tuke biela na kene nikikumbulikira mangatheti na njarene kwangwete ngatheti ya The Daily Nation darika kinyama thanya betikiria ankethira ngikulukire kire ngatheti ya The Standard niwe yamuno ntobo tuthiatira kimitando yetu yo kinyani Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya muno kinya tuthiatira ki ukulukira pang na Signet Meru TV ndakwirira ukethira utachibwa kire Meru TV yote ange ukethira chiwata na yute chauma ithera na kaita kakena kuruki etana mbere no tuthiatira no tudene ndekete kuraya nkaithira ngichokera.